mignone d'ar blija dureat kavout ar c'hanoc'h iri war Bali Breiz, e mi chance yamad an traoù gant Pepini hag an ite, telo. On a ramat kenan, goulvena, brao an amzer a neus ket bravaler. Kroget ivo izio an abalen e porspoder e keriaden ar boderien hag emo maman e kichen ili sandbudok. Gure ken dalc'hom da bourmen hor c'halite, etre an aber beniget hag an aber ildut, a marteze a war eto imaven da velet tourtan ar forn ar er pelder. Kouvili a vo gagnon ma meus raizio, goulvena. Ha me adrazur, tu chantik e yin betek lan ildut da gont a koz gant yann ildut galioù, dedenet braz e ar pod gant ar spluja hag an ar skeudennoù din d'an dvor. Mon arin betek mander trouzelit et treglannou d'ober an aodegez gant David Morvan ur gitarour hag a ginigodion daoudon gant estrolat kapodao. Evit poen, e meus emgav gant Ewena Fablet ur landurez yaouank, ale deuit hag an yonk da bourmen war Bali Breiz. C'est une istaliet braouamant chenal, la gazo preti var bord an ent e porspoder et talarmour, l'air pli jusqu'enan, et l'air ma meuzat kavet Ewena. Penaos mankon Ewena? Matre. Monara? Ya. T'es stremet da vugaléage nepel deus an man? Ya, koste plourin. Ya. Nebel eus guital. Matre? Mez eo eder skol diwan guital. Ya. Mat. Hag irio neuze ou dochom e Brest, Ya. de dout da vezat chandiourez a beo e bloaz, petra a zesache a c'hanout vicherze. Damson, j'ai arrosté denel. Avez micher, hag ivez, pez a zo skiante livez, peger micher skianten a denel Ya. Neuze e glote mad gant ar pez moac'h an ober. Koускoude e penkenta e felet dit bez a mezegez evit a loenet. Ya. Perak me chanchaden TVC. Déjà, peger diez kenan e a renskrivadik. Ya. Neuze redouadin kavout an diskoul ma felekedin ober ar genskrivadik pe ma oan ket tapet. Ya. Hag edoun da velet nancher a vicher. Ya. E roazon a tout hag kuzuliet deus din ur bern micherioù ben ar fin. Hag enfin, komzet on eus assemblez hag var l'air meus greten klaskou var ar micher. Ya. Hag postulet meus var l'air skol klandurez hag kemeret on bet, c'est une lancet toi. Ah, c'est-tu. Daostagat eus bet tro da ampouiñ ar vicher a roganem lansi davad. Ya, Ya. pren-moi ur stage a rok hag ober a raen var dro ivez tud koz Ya. ar ménage pe mon e stalioù ganto a tout vit chikour an ezo hag plijet kalz oan gant dramant, c'est-tu. Te sante oa andraze oa red ober. Koускoude, maremañ evit santet evit levet hospitalioù o stourm evit machom fendigor, evit levet medicinet o tlem peger o deus imtij amzer leunchouk. Daostaga e santez var ar pemde ez eus gwask e barz bet ar yechet. Ya. Ya. Ya, an drazur e gwask zo. Penaos e santez ar gwask se? Nol, a pezo ur rementad labour pouez jusqu'enan an eus. Yechet an dut, c'hellke bezan laket a goste ben ar fin. Neuze c'hellonke gortoz. Red ober ur bern traoù diouztu. Ya. Hag neuze kalstud an eus da velet, kalz traoù an eus d'ober, hag bezo lusk da gaout. Evit ar medicinet, evit ar landurien, evit ar c'hine, ur bern tud. Nous ebez eus ur bern tud deus bet ar yechet a zo vont var un choual, daostaga e santez e vanki ur bern tud endrodit en da vicher? Tud a za kuit, ya, zez an drazur, hag enfin, ede kuit ur bern tud baouez eus bet ar c'hovid. Ya. Mais var l'air, tu dis encore veldon, zeus ur bern studieren zo o laborativez var an hospital, Ya. neuze ben ar fin, bon, tud zo vita ilerian dut, neket ur guden, me santet vez ar gwask me mestra. Evit ar poent en em santez mad. Ya. Ya.
Mezo, pas weskregi, c'est-tu gwelloc'he. Ja, ba, gwelloc'he kere. Aro kendechel gant ar goz, e mon mouvant da velet ez eus un doa real da vezat landiour, setu dustu ke la waden Julien Lebot. Comment ça va? Ma foi. Un emgav mezegel pedost, ne mam ket des tirs médecine, mais des tirs landiour et pleustre a raouket. Er vicher nevezeo. Ar landiourman, a heul tud klan gant klinvejou stabilet. Galou dara skriva louzou pe examinou ato eliam gant ar médecine. Hemman, a c'hell gonet d'amzer, vid ober vardro tawal. Droit o deus a reglan da nar a bez a heuliet gant ar landiour et pleustre a raouket. Met rale o vid poen. Eskol ver bret ve kinniget ar stumadur-se a bawer blos paset. Daou vloaves, a zo ezom vid bez a diplomet. Pem klan dur war nuyen a stumet bebloaz e Brest. E wena, gelet ar rafes bez a dedenet gant an doa reze d'ober da vicher? Ja, sur gret meus en klaskou dija, Ah ya? var an ispecializa durement, peogwir ur bern seurt traoù eus tu kompren, eus tu anao degechou nevez ar c'hell kavout en fait ar landurien. Ja. Hag plijus kenan e peogwir emrenor e ar landurien, tu zo diom eulia ur landiat, Ja. var amzer pat pel, Ja. men ar fin. Hag tu zo ivez labourat ar stroll, gant skipaiou a bez, medicinet, klanduren, enfin ur bern... Ze an draze ar c'hellfe plijout dit. Ya, kalz. Irio elabourez en hospital ar Gazegven e Brest, ur pesmel hospital, bar speseur service emaout. Et neurologiez. Neurologiez. Ja. Peseur klinvejou a zo gant an dud a zo eno. Kalz klinvejou disarvel zo, Ja. davat, bez eus tud yaou ankor, bez echel bezan tud empêché da skouer polyhandicap trovelse gant épilepsie, bez eus ivez klinvejou vel ar sclérose en plaques, bez eus ur paket klinvejou gant vez lavaret an bramañ, auto-immune, hag bez eus ivez tud kosor a ze vo kentor klarvejou vel en AVC, maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, maladie à corde de Lévy, enfin, ur bern traoù disarvel zeus da parean. Neuze ur service technikel kenan, ur bern traoù a zo da zeski, a ed an deiz e velez neuze tud klan, daoustaka teus amzer da dremen gant an dud se. Lus qu'on eus da gaout, c'est-tu rede diomp ar pez zo dam sonj ar pez zo an diesa d'ober e meran an amzer. Pegen ben an fin, ober a rand var dro pevarzek klandiat, Ja. hag Ze teus rededin, pevarzek kambr da velet? sais-tu, Mad? a rededin meran an amzer e tre ar pevarzek denman, Ja. a rededin gwelet ar medicine evez, rededin gwelet keneilet evez, pelz gomz da tudzo, gwelet familioù, Ja. mont da gemer louzou Prientia louzou? tual, prientia louzou, enfin, Ya. mont var an urziater, rededin ya eulia ar bep sur traoù, noteni traoù, setu rede meran an amzer en doare lusket davat. Assez ou an diesa? Ya dam zonj e kemer bezan kapab da kemer an amzer en ur gaout a lusk bevech. Ja. Ya, ze an dramañ zo diez pe ur ben ar fin pas out en hospital, pas out klan, rededit bezan sikouret, rededit bezan klevet gant an dud, Ja. neuze rededit kaout amzer ben ar fin gant ar landuren. Sais-tu? Hag rede diomp bezan dieup vid an dud, me ep kemer re amzer ben ar fin. Hag pem minuten muioc'h gant an den, a vo pem minuten nebeutoc'h gant an denal. Ja. Setu rede kaout ar c'hempouez. Nous aet an devez mod o redek var lec'h an amzer. On tamm ya. Petra a bliji d'ar muia en da vicher? A c'hoste skiantel, gant ar c'hlinvejou tout an ol anao degechou an eus, Ja. hag an dachat denel sokial. Moa va ret kaout ur vue sokial kempouez evit derc'hel ganti? Dam zanj ya. Ja. Ja. Mon a ravar an tuze? Ya, mat kenan. En em dlevou da resmat gant da gel nogerien? Ya. Bon, matre. Ja, ja. Trug a revraz e wena da vez a deud da gont a koz eus da vicher gandiom, ken ur vechal, Trugaez. gant plija a dur. Ja. Bremañ emañ mouvant da jenj koz pen da ben, kont e devodium istor porz koz lan ildud dustu gant Raymond Melaza, setu ket a waden ron an irien.
Eus mis mai da visere ne baoueske monadon ar bigi hag ar chamionou bezin e landildut. Ouz pen 5.000 tonnen a tregont bezin a vez diskarget an man be ploas. Brasa porz bezinerien Europa eo erio, a blamour mem a toast ouz moulenez, unan deus a parkeier bezin brasa zo en Europa. A raoug ma vichebe savet a porz nevezman, eo a be brudet porz konverz landildut pelorik arbouz ar bourg. Tri forz a oa en aber hildut. Unan e landildut, hag ar real en tual d'an aber, e plouarzel hag e lambol blouarzel. Diouel e mat e vehen en trivarvet kanvet. Amaz eo batterie au savet evit diwal a porz evit a pugurz a raouz eus maolaret brosaouz de enamant evit klask perzh aran mouniz pe a trao a tud de lakiet e ar vagou bar ar porz ie. Donc savet eo daou batterie. E kreiz an trivarvet kanvet, e oa daougen lest armet an man pa ne oa neme pevarzeg e Brest. An armatorien hag a vahadorien o doa lakeet sevel tiez brau, diwalek a mogerioù uel, a beptu de rus striz a gir. Valentin vel a varet a raour eo a capitaine marchand. An tud eo a bagou braz eo bar ar porz. Et te digas gwin da Bordeaux tu d'an man, da roudez eo de barz kichen en Europe du Nord, toute l'Europe du Nord, tout à Porchou, vers Guin à Paris, Guinis, et d'Aroudé, des Gassenaran, y à Olen. En non tegvet hag en ugenvet kanvet eo gabarioù zo er porz da gas mahadourez a bep seurt. Erio e klas cumul an ildut delher brau e forz koz. En degvlaso e de savet gant un daougen communal deus Breiz gevredigez da ziwal ar percher interesant evit o istor. A vogerze, avant, zo kichen, zo bet krefeat gant a nouverien da peor, en association da commune, mais une nevez o laket a barzier, benant zo bet da vichou, et a mossé par armour, vraiment, amour uelor gant an amzer zo Thomas, et mieux havel zeus io a vichou, a mossé, eo dissoucil en du de choum. Menglechou a bet e bord an aber ie. A halen et main greun sichen obelis plasen ar Honkord e Paris. Da zelher sonj eus labour menglecherien an ildut eo a besavet en obelis bi an amant eiz vaso. An istorman, a mer a inial, a heller len war en napli en ar bourmendre ar gumun. Asetume et treglan nou e maner trouzilit, nepel deus an aber beniget, hag palarin mad ez yo zouken marche aussi l'er memom hag at kavet meus David Morvan. Penaos man kont David? Ah, madageux, ganeskier. Bah mon ara, nom kefal la man. Bon, c'est-tu, maman est bravo, hein. Bah ya, c'est-tu maner trouzilit a zo an avezet ie evit beza ur greizen varchega, medié de ur preti. A zo ken leti vit kousket amant. Ya, mais bezeux strau, hein. Bah ya. Ur marat zeuzier pas d'an an. Ya. Hag evez strolazou au kana ben meurs. Matre. Et pas dans tout d'an an. C'est-tu buezeg eo. Ah bah ya. Ar l'air amant. A trop eus bet da zon amant déjà. Ya, ni zo deud da fobar... Un tombik concert menag, quoi. Ah bah sais-tu, pigur. Bebloves que je monte. Sais-tu, pigur tezo ezel deus ur strolad on vet kapodao. Ya. Sais-tu dispegdin un tombik petra ar stroladman. Bah, kapodao nizo pevar vraiment. Ya. Et donc beteg 6. Ya. A nizo deus ar club guitare deus l'anilis. Matre, da la rebe te oa ezel deus ar club guitar, vit deski seni, quoi. Ya, tombik. Hag o peus savet ur strolat. Hag a eo bet goulenet gant eom da chobar buezeg ur pren menag e ur gevredigez. A setu eo bet choazet da chobar ur strolat gant ar tout ar bureau. Matre. A zeus, ba oe, pemzeg bloaz bremañ, hein. Ouspen matre, hein. Mad. A l'autre zo partiet, l'autre zo en gavet, bon, a chovit zo pasiet are, hag l'autre zo partiet et l'eral, c'est-tu bon. Hag pareil peus dibabe en an oman, kapodao. Ah bah, on a annoncé a zo, blamour e oa club guitare, hag ar var guitare, evez laket kapodast. Ya. Evez lavred kapodast. Hag e oa tao, gant eom, var ar kazen daou. Ya. Ah, c'est une nikebet, une classe pelor en anneau, c'est-tu bon. Kapodao, bah, Kapodao. un an no plus juste. Bah,
Perak, peus bechon sen guitare, deski guitare, var en oad, peus desket guitare, mais Bah oui, Seitek Blois, vraiment, il m'a au khoari guitare, bon. Bah ouais, pelzo, hein. Neke da vicher, an out ket son Ah non, ken da vicher. Hag Ariel kenebet? Areal konebet, non. Non, non, Vale. denebet. Ar c'hwiz o hol deus l'anilis, neuze. Triz eus e barz ar strolat da gazo deus l'anilis hag a unan deus gwin eventer. Et ma marteze vi fait mat chila bon ton, Ya, a peus ron. an ved ar rodavel. Ar rodavel. Setu ad kavet evo justu ar strolat kapodao. Elle tourne l'éolienne, selon les caprices du temps. Elle tourne dans la plaine, mais tout ça ne reste que du vent. J'aimerais pouvoir me détacher, être à l'écart de ces beaux discours, faire le bon choix avant d'aller voter, décider seul sans aucun recours. Et tous les jours à la télévision, les braves gens du gouvernement nous assurent les yeux pleins d'émotion que leur bonheur dépend de notre argent. Elle tourne l'éolienne, selon les caprices du temps. Elle tourne dans la plaine, mais tout ça ne reste que du vent. À l'heure des informations, je vois des enfants armés jusqu'aux dents, à qui on donne pour mission d'aller tuer sans discernement. On leur fait croire à tous ces minots, pour atteindre la grâce éternelle, que les autres sont tous des salauds, qu'on fait sauter avec une étincelle. Plus ce qu'il faut penser quand je regarde le petit écran. Tout ce que je vois défiler, c'est malsain, un peu déprimant. Encore aujourd'hui, après tant d'années, où les promesses sont toujours les mêmes, j'ai l'espoir de tout voir changer, mais c'est toujours les mêmes rengaines. Du temps, elle tournera encore dans la plaine, qu'importe le sens du vent, qu'importe le sens du vent. Hag emañ bremañ e porzh maner trouzilit, David de Debraog an or? Ya. Goc'h emenou? Ya, Petra ar Garez. gant aouennement rodavel.
Rodavel a zo ur ganaouen am eus greet, am eus skrivet, hag a kempenet da houde gant kapo daou. Eo ur ganaouen diwar ben a rodavel a zo trora an navel pad an deiz, eget evez gwelet barz an tele, a vichou gren meus pozioù diwar ben tout ar penou braz deus ar bro, hag a zo lavar ribouter dour un tambig, evit lavar traoù hag a vez gwelet de traoù gwasor oas gant bugale a zo gant fusil traoù e gise a zo displijus, bon, gret emeus a vez lavaret tao ez eo mior an traoù, gwellor an traoù, et setu nevez ket a vez tao am emez. Ne gomz esket deus balibreiz ma meus rabaz. Nevez ket komzet deus barlibreiz, disinvel eo. Plijou da dit reiñ da ali vel se dre ar zonerez? Da venochou? Ya, un tammig, ya. Pigur embannet o peus ur bladen, gant kapo daou, peus ar blaso, rev an volé, hag bezo ur bern kanaouennou, hag an ol zo bet skrivet ganit, ne? An ol zo bet de skrivet gant neom, ma blanmour, zo skritur zo kuchamant tout zo bet skrivet gant en, mais l'autre zo bet skrivet gant Anne Gaël e oa barz ar strolat da Pointe-C, hag zo partiet bremañ. Hag kavet veur ganaouen e brezhonnek. Unan zo bet gret diwar ben douar nevez, ya. Petra gant ar ganaouennement. Ar ganaouen se a zo unan yaouang a zo eet e douar nevez giz a gwechal, hag a lor enan da bez a nengavet e douar nevez, mais bon, tammig diez eo an ar vicher, setu bon, poan en eus, ave skrivet da evam, setu bon. Hag penaos e skrivez kanaouennou, penaos e tu an aouen? Ben, setu alies eo ur skeudenn. Ur skeudenn a velan, unan menak, tamman un dra menak, hag ar menoz zo are, da houde evez gret var dro, evit c'hobar ur ganaouen, hag a... Krigi a rez gant ar pozioù a ro kaout an tont? An draze a zepan. Neus reolenn ebet. Ben, neus reolenn, non. Hag emoc'h o vont da embann ur bladen neve gant kapo daou? Ya, ur bladen neve zo begret, hag a veo sortiet de... Ben nebeut? Ben nebeut, ya. Hag a vou penaos o veo an dvoet neve? An vet traversé. Traversé? Ya. Bon, prestom da brenn ar bladen neve? Ya, red esperout. Ya. L'aret peus din bremaik e oaz aliez amañ e trouzilit, pad an an, vid kana, seni, evit a zo ken da mzonj da verc'h a zo bet o varc'hega amañ. Ya, Justine a zo bet marrega amañ pa oa bien. Ha setu, a liez e ni a zo amañ da... An vorennou a feson a zo amañ? Ba, amañ zo straoù da ober. Ya. Just a war kavet meus un diel diwar bet maner trouzilit, gant ar famil Stéphane, pod o ankepenet ar maner evit kroui ur grezenn varc'hega. Selom, bouest an diel. E parez treglonou waren guitalmeze e maner trouzilit. Ugen vloaso eo bet prenet gant Roland a maharit Stéphane o tont de Sibiril evit obar saoudlaez. Met kuzuliet din bet gant servicho a labourdouar, hag dremaoa plaz er maner hag el lojament choukoz, o deus anebeudou digoret ur greizenn evit ar c'hezek, un ostaleuri, un ti krampouez a kempen el lojament choukoz evit digemeret touristet. Non, evez tu de baher champeier hag bahet tamou behez gret diougram hag beadrad a hellout ober o boued hag gellout beva tranquil evit c'hoapezis familh bahe maner hag bahe lojament choual e kichen eus gret evelier hag endal eus gret a jit etap hag ugenten a vez bahe reiñ hag eno baz reiñ helon toma ar boued de ganto hag gelou loja. Petarion o intermediadoud an da ezepaniet er an amzer. Mont da velet an aberioù, mont ar mor, mont war loan, c'hoari ar golf miniatur, mont da besketa, war o zroat petamo endal war vak. E trouzilit e teu aliez ar memez touristet a lod an ezo zo ken a deux a bao e ugan vloaz. A peo gwir e oan bet fermet pellen a raok, a lojeiz daouz d'an amzer fall a zo bet lognet a dare gant tu deus meur avro. Eus avro zaoz, eus an Allemagne, en Suisse, en Italie, en Amerik eus enfin, hag e c'hankoun ac'han, sur. Hag ar zezoun man eus zo bet fall. Ne ket un an vat, ne ket un an vat, blau ma c'hechu a bret o hara, ne joun ket a sur an amzer eus o kaoz. Me la ka blau ma zeus ne bet o hara. E blaman e santem oa evihen inouet.
Refalo an amzer, bembez eve glau kichemam, setu ouien ket peta dobar mis eos ta zo be refal a blant an dare ben blavezeu, nous un ket hag reio ket tor de houzom. Eta yo a dare ne betor a dud. Setu ar zezun eo kebet refal, drema oa falon amzer an dud a zo e ad muior da restaurant ped an ti eskrampouez, ped an ti iskwez a degou. An hotelioù klasel avad hag an tachen o camping o deus bet ne betor a dud. Un dra zo sur, an dourist en e bichke des oken, chom da rouza e bob an entra. Dan dud a vicher davant da eul plegou nevez an dud. C'est-tu David Tezo son air guitare Corner, mais dit harmonica et damzon. Harmonica an tammig, vez laket barz ar kanaouenou e vichou. Ya, an rezo plus, hag ar pez a zo dedenus gant die, peus roet da penaos ar c'hoant da spugale da zeni, a da gana. Ya, setu. Da Quentin Morvan, hag Justine Morvan, Justine, ya. hag a zo barz ar strola d'assemblée just a war. Ya. On vet derive. An vet derive, ya. Ya. Ah bah oui, pet zo, bremañ, a zo c'hoari assemblez. Te peus roet c'hoant dio, mont var an Oh, mense? ya. Mais inti neus avaret din ne veche mat da skriva kanaouenou, red eo trugarekad anezo. Kreon justu. Na veche kebet, ben jamais matre, mais chez Bounte de deus ar c'hoanot? Penons? Bounte de deus ar c'hoanot? Ya, Marianne. A deus takan peus betro da zeni pe da gana a ganto? Un tammig, ya, ben, e stroladal en e zeus ganto, a zo an vet de karaoke social club. Ah, ya, e Brest, an Hag an draze zo plijus kenan, bez blamour e peus un orkest, trogein, evit kana. Hag setu meus kanet ganto, setu... Plijus, quoi. Ah, pegen plijus, Hag nitra da velet, chanchon Margoz, Ya. tezo président deus ur gevredigez evit rei ar gwad. Rei ar gwad, ya, setu. E pelernue. E, ben, ur gevredigez l'anilis plus garné, Ya. an daou assemblez. A perak peus bechon en em lakad... Ah, ben, blamour va mam neus roed gwad, setu memeus gredier, hag eo bet goulennet ganen da vant e bars da houde ar gevredigez. Ah, setu meus kroget gise hag a vez gret, vraiment. A perak e poezus rei gwad just a war. Ah ben poezus eo, vid lo da zo klan, vid ar louzouie, ezoum mariet ez eus, deg mil don ez eus izoum bemdez e brohal. A force piou ar c'hel rei? Ben an dud a zo ur yeremat ganto. A just a war, damzon, je vo tu rei gwad ben nebet. Ben nebeut, ya misere evez e l'anilis e vo ur kolekt. C'est tu deux idoles et l'on Ah, ya, sûr. Tezo war da leve, vraiment. Ya, bah oui, daouloas. Ya, a pler oas au labour ad neuze. Mais moi en Arsenal et Brest, très long de bois, c'est meus passier d'arrêt. Ya. À Rogue, meus grade de min vicher. Petra vez egret gant den arsani? Eh ben, blenière Chamioun, ouais. Plus jadur peus bedeno? Ben, ya, plus jadur meus grade, échoué de meus da la cadarial da labourat, skipal et moi, blenière Chamioun, Ah, vraiment, et a maintenant trao war da leve. Ah, ben, meus ket amzer ken. Tezo surbouket. Et gizareal. Ben, merci bras, David. Ya, bah, trugarez dit. Ad kevet e vi assemblez gant astrolet kapadao e fin an abaden. Setu. Ad daou e trugareka die ar familh Stéphane, Ah, ya. evit an degemer e man er trouzilit. A bremañ neuze e vo ad kevet justu goulvena. Salut Didier Hildut, penans mon kon. Salut, mon ara ganit. Mon ara mat kenan, ya. Me gar fe gouzout, perak teus bechou an mont kuit d'Australia pa veler pegen braoué a l'ec'hamant. Ya, ze zo, ya, ur goulen avec red din meur avech, pe gure... Ba ya, gure ken brau an mor ar bro, padal e jo mom dedene da taout avon da vele de l'erchal perak nous o ket. Mais meus ket bet a taout avon kuit da zistreiamant da vele den dro, ya pegen brau e ar bro. Des sachets des was. Des sachets des wand gant ar morioù disañvel dreistol. Ya. Gole die sevenadur youal, l'er youal, des skitrao nevez, yechou nevez. A perak Australia. Oh, ir en histoire un tammik, mais ben a fin en degwez, ur mignon a oa chom eno, ba ker perf, hag on oa c'hoant kendechel da veaji, puis a rogze oan ba Thaïlande, hag India, a setu on em gavet da ze, evit kendechel ar veaj, labourad ie. Ya. A setu perak non oa ker ak tresetan mebet mon eno pen kenta, pa oam kroget da veaji e Thaïlande. Ben a fin on jomet eno kaji pe var blas. Setu eo ur veaj hir, kalziroc'h eget ar pezon oa ak trese. Ya. Hag dalc'het o peus ul liam gant amañ dre ar skolioù pe ur skol marteze. Penons ebet un... Ya, ba dalc'het...
Benafin, on va prendre disquez arpez avelemeno, gavem de denus, de la rede arpez avelem din danvor, dristol, mais tout l'ouenet bro Australia. Agure, ma croire, iso scoleres et scoldiouies plougastel, agi doit la varedin, un doare en meun, martise vichetu croui un temps actrice, hag croge de guisse, et guarne se penkenta un stum prévé savoir. À temps, on nous gré un dra sériusor, hag on nous onge de helfe ie be a disqueze da scolioal. Tout scoli di diwan, pe diouies, pe ie diun, pe mort, enfin tout da reiavan car goge brezon e keve juste. Hag o peus kroge da filma, da zevel sujet d'oubian. Dres ya ur sujet dre l'air a dre loen, tampedam. Zetu on aime gavet de filmant betek balumet, pe rinkinet balum, eve just kangourouet d'ar vro, pe loenet de gisse hag andrae hag emerik kalz amzerdom, mais ar blijadur e oa benafin evidon miet da ziskitrao a da glask filma ar gwell ar posup ar pez avelem. Mais da loenet se hag aver kenezatra? Loenet d'ar mor ne ket ken nese, mais loenet d'an douar da skwer kangourouet, ma ouiar peler mont, bezo aneo et pepler. Farsus e oa ie la kad gant Lisa, meus gret tout ar actrese, ma mignonne, sa farsus e oa la ken naï ave chou kichen loenet, ta filma hag o kojeal, hag ar meus ra din danvor eve just ne oa ket ken nes, mais bon, a drugare deomp da gaout ar vag, on deux da ben da filmane, a da... Ya, da gaout skedenou dedenus a zonj dom. Ya, me brao kenan e ar skedenou. Ya, te a ouie filma a rok? Ne ouien ket, non, desket am eus var prim, ar filma, ar frama, Lisa ie, ido chikoret kalz ar c'hanon var frama a tout. Dre chans e ren skedenou a rok. A skedenou din danvor, setu em oa pleustret kalz e breiz, dam zonj ar fet tapout skedenou en oa chikoret ar c'hanon en tammik da zeski marteze bu an or, a liviou, pe var reita liviou a kaout skedenou hag a oa la komp framet brao a war. A peler e c'heller gwelet ar skedenou se irioande? Icho an deiz, ez eus tu gwelet kalji peptra var ar bajen YouTube, on oa krouet da ratos evitze, hag e an vet glas nature. Malakit glas nature var YouTube e vo kavet tout d'ar videoioù trize grande, pevarze grande benak a zo var loen disañvel. Hag ezim da velet, ar rokenderel ar goz emom dustu o vont da eul ur poltreger stalier de plougerne, bede oa ronant de eul da ruzeol e land d'unvez. Diouz an dervez ma zan kuit, diouz ar menochou a meus var an taol, pe kemeran vazar, evelierio tapen meus vazar, un tammik d'afar. Pe c'hellan kemer just ur benveg photo, un objectif ur ferennek da lakad va c'hore, gant un an resis, a ze ur zoom neuze tuzodin o berbet trao, me gwechouzo ez an kuit gant un an hag ara just ur fokal resis, hag ez an diouz ar pez a velant pe a gavant var maen. Plij a radin, setu chilaou just trouzioù ar mour, trouzioù an natur, a goulet fivou ar geot, pe ar gwez, pe ar gwagenou, pe la bousset, setu tout ze. Profitar an eus ar mare, hag ar poltre da zo un invoren eus ar mareze. Pe un invoren, pe un doare interpreti en tamig ar pez am eus gwelet. Ablamor tuzodin truchalier o chom digor, pat pelor, pe chanch ar pez avelerien. Ne ket Photoshop, me var an doare ma mod hag eme ar poltre deus tu diskouez ez eus ur fif barz ar pez avelan, pe lakad an ean net mad me plijan un tizuelor petra mose. Ar goulou e janj bemdez. Goulou disañvel avez bemdez, koumoul disañvel avez bemdez, chanch a ralando var bord ar mour bemdez, diouvej bemdez, a tro on eus a tao da zizolaou trao nevez pe da velet skedenou nevez. Un dra a velin bemdez marteze ne verkoket ar c'hanoun pad trichard ar bloaz, hag un deiz pe vo ar goulou, pe vo labous, pe vo un dra benag, a jachou an nevez var an raze, padal em eus gwelet bemdez, hag a raio e mochron kemer a poltre des an raze. Gwelet on eus ur poltreger var an douar, te y'an il dut ar rakentor poltriji a skedenou din d'an dvour. Pel zo teus liam kring gant ar mour? Liam gant ar mour a zo ton kaji a viskoaz o ve a ganet kentos deus ar mour eve just e demzonch tout
tout tud ar vro hag a vez o renel kentos deus ar mor o deus liam en doare gant ar mor. Me gure a bretre, yavank tre am eus bec'han, ie mont da velet din dan vor. Daouzek vlaso o an kroget da gemer skedenou dija. Din dan vor ie evit diskwez ben a fin ar pezh a velen, pugre kavenze ken brao, ken eston, e pi jedin ie kemer skedenou da diskwez da dudal. Daoust egal c'helez displegadin peseurt santat on eus pa vezer din dan vor ise. Gwir an eus dija e spesial, pugre ar bet disarvel, eno e vezer etre daouzou ar lakom, e vezer o kaji o nijal, nez an terkemu pouez ar c'harf. Ze zo ar zantadur kenta hag eve just kaout ar an atav farsus ar fet e vichetur an ali din dan vor o diche jinet doa reout an ali a da jom pat pel da zelet traoù an e c'helfemke zelet normalement setu e vidon me ar zantimant un tamm ispicial a burzudus hag a blij din tremen kalz amzer mu ar mu e kosant seul vur am eus rand tremen amzer a vechou din dan vor pe da zelet deus ar pez e ral golet pen a fin. Spluj a rez don? Don a c'hellan mon, goude ar VH pa d'Australian, ne meus ket pleustret kalz, gwechal e oan gouez da spluja bete gous pen kantmet, icho dre mane bleustran keken ne yanket ouz pen da driugen pe de katriugen. Ar pez zo don dija. Ya, ne ket fall tamm evet ya. Aro gannan et eus plujet amman nepel hag eus dijoloet an trabenag an tammik dirortos. Kont din mar plij. Gwir an eus ne ket me am eus dizoloet pedet goun bet da vont de filma, ar mignon din, hag a oa e pen a clubs pluja an aberil dut, madeo spluja pe madeo plonge, giz me an vet. Ebe galvet ur vech bennak gant ar pesketer vid mont da glask penaos kombochou hag a oa stanket hag en oac'han a tapout eve just e gombochou, kel les el aneo e fons ar mor, setu ebe do chikour nean. A ne oa ket pel deus an amoko kadis. Setu ar pincé d'ar strad e triver ha triugen mil vrudet amman e porsal siwas hag nem gavet er fons en eus gavet loden bras tre hag un tamm warnach divent hag a ben a fin e zonj dom e c'helfe bea bulb an amoko kadis hag a oet divarvel di baoe triver ha triugen. Setu on be pedet gantan da vont de filma da pout skedenou hag a viche kredap marteze sanse da ar skedenou kenta bet tapet di baoe e oaet divarvel. Met klask a zo bet war an warnach se e gwirionne? Klask a zo bet pugur e oa digom prenus ben a fin den ne ouie perag e oaet divarvel pugur gouzout a reon me peler emañ an amoko kadis ken braz eo forspenoz a ken divent ne c'helfe kemont divarvel met a lodenze hag e braz tre marteze nugen metra du elder marteze nugen penaos yarder oaet divarvel pelzo me zonjal a redeon me viche marteze staget gant ar pen a rok hag a vankie. An dud avez c'hoaz o klas war l'er ar pen a rok ne ouion ket peler emañ. Zetu marteze an niche ad kavet a lodenze emañ c'hoaz o klas war l'er loden hag a vank fe. Filmet gant neuze vid ar vech kenta. A filmet gant a drug a redeon. Bon, traoal a vo da zijoloi moar vad, ma kendalc'hez da spluja evese. Pern trao o michansea. Trugar e vraz, yon il dit avez a degemeret ar c'hanom amman ken ur vechal. Trugar e dor, a deut, man evet. Man evet. Hag emon bremañ vont dat kavout ur rand eus pen kil a troad, gant violet irio digeri ar reom gantit dor ar football gwegel a zo o paka brud tamm a tamm. Violet emañ an o, trioula war nugenon. Wiskedon e tre deogez, drak tre deogez on. Ba oe pum bloa. Kroget meus goude ar vache lauriez. Hag pum bloa goude wiskedon mose. Emañ an eus pem poul. Hag studiaran e roazon etal kichen aze. Studio ar an e staps, studio ar sport, hag e 3D bloa vezon.
quand mes bêtes me fait songer un days et me fait une très déoguez. Ne me jamais croiriez de mes droits dans leur club. Mais va dire croire nous irait danse pas bien. Me prendre nous irait mes droits. Pas là les croiriennes mes droits de pas bien, n'est pas dans en nous, dans ma mignonnée de ya. Dès ce qu'elle me riolé noir, le droit de Porsko le gars arbotrit. Caméra en mesure dans un club à Gouspen et notamment Auréolène Cuso mescan potret amérique BT que Triseglois Goudet Triseglois leur plar n'a quel kikin croirie et leur strolat potre. Alors écartez bien le jeu, posez le jeu à terre. Nous et des cavoutes leur strolat plar mais des gloiseaux waquet de Kemen à Skipayou mérite des souris pas poule waquet vraiment et ce leur strolat plar mais des gloiseaux waquet. Gouspen mar marissé Wendiam ouais ligunan disait pas un scola chaque Élysée mon arène bep quasiment bep dimension d'aouler de Rogadou Rouduru quand Wendiam quand mar croirisé avec mavreux mazad. Quel côté précis? Voilà. Très bien. Arlem Warogwengam et Warron un trédé au Gouspen, puis un trédé au Guez. Au milieu de l'île, les Arspenat Kazeten, à cause de Slavarit, évidemment, Théo, évite farsal. À cause de Slavarit, Benarfin, Perakpas, Marseillais et puis Fedin, avec Pelgomzen Mus, avec Goudé, c'est dessus, Pemla Goudé, Azéon. Et des une an non, azo a livé uelan brocha l'évidar mérite, trédé au guez ou à rostésio. Et des une an, et de trédé au guezet nemetkin ou à rogadou mérite. Hier ou à arcisune des yeux à Wéchou. Ouais, chez moi, j'ai aidé en hiver à Urvéziou à gler des mois pum Urvez warnigen. Et bar arcisune vez, epkien évidemment trédé au guez. Et bar muski mérite pepram plus tri à rogadou en entou mon aron est pepler et brochal galou d'arabezan et Paris azé nekediez un orvezanteur soison entraîne mon ara mais d'awechou mon aron nivé et Montpellier mon aron nivé et Lyon Saint-Étienne Reims Bourdel nivé. Des oguez, puis royalisme. Parce qu'avant, on a dit Sarvel, mais on sera obligé au gazo à bel droit. Un trait des oguez à Red Kemen à Guerroirierez. Beb Days ou Beraron quasiment est très un hunter à divers gourdonnis. Très meus Arnaud Denou physical à gazo arme mesurée à garbotret. À Gawéchou, Bezlavaré, il y a Beautret de Kendorfel, Sagal,
hag ar merc'hez zo kentor bresk hag al medek virionne tamm bet un bezuz toku gant ar merc'hed hag a wechou sapre toku. Neuze ar ribarbed merc'hed gaoa e daouvil naotek. En eus grevat d'ar veldroad merc'hed. Rag en eus torret ar klichedou ar merc'hed neouen ket c'hoari, no deus ket la technique, art physique n'est ket gwalvad. Le coup d'envoi du mondial féminin de football, c'est donc ce soir au Parc des Princes, 21h, match d'ouverture. Les Bleus suscitent l'enthousiasme du public. Leur prochain match demain à Nice affiche complet. Je vous laisse imaginer, 47 000 personnes, une Coupe du Monde à la maison, ça va être un moment juste extraordinaire. Vous trouvez que c'est bien qu'enfin, pour une fois, le foot féminin soit mis comme ça en avant? Oui, enfin. C'est pas trop tôt. Non, mais c'est vrai. On mène un combat justement pour essayer d'équilibrer, que le foot féminin soit valorisé au même titre que le foot masculin. For the fourth time, the United States of America are crowned champions of the world, and for the very first time, they've done it on European soil. Evidon ar sport n'eo ket ober sport nemet ket met un douare bevan. C'hoant-moi proui e oa tu mont dres d'ar klichedou. O tredeogi giz maran, marteze e la kan oaro plas ar merc'hed ar veldroad. Hag mi-chance e la kan stom ar merc'hed oaro. Trugaré da violet da vez a kontediom deus ar football groegel ar zizunaze e vim gant Pauline plar ar crossfit. Ar c'hanon oa kloza an abaden gant ur goledva banmus gant ur zel var an aber beniget a mel ar dior kavet an eus ur saprespot. Ah ba ya, hag a bouez e oa diom beza amman peogwir e a l'air nemetan deus plougin e l'air ma veler ar mor. Ne ket gwir. Be yeo, hag ez eo. Kimia di a reom bremañ gant un ton son erez. Dres tuchantig e oan gant David Morvan e maner trouzelit a gat kavet evo gant estrolat kapodao evit un tornal. Ken var gwelet tudou gant plija dur, poko trouz, ken avo. Je suis la nature depuis des millions d'années. J'équilibre la vie entre la terre et la mer. Le monde était tranquille avant que tu ne sois né. Toi, monsieur l'être humain, tu me laisses un goût amer. Qui es-tu, petit homme, à vouloir me dicter ta loi? Tu agis un peu comme si je n'existais pas. Aujourd'hui, petit homme, je te montre ce que tu n'es pas. Tout s'envole, tout se gomme, c'est moi qui décide ici-bas. Regarde-toi, qu'es-tu donc devenu? N'être plus qu'une ombre, être vraiment perdu. Je te rappelle à mon bon souvenir. Essaye donc d'y penser à l'avenir. À l'avenir. À l'avenir. À l'avenir. À l'avenir. Tu pensais détenir les rênes de la vie et du temps, être maître du monde, effacer toutes les formes de vie, pouvoir tout obtenir avec de la monnaie, de l'argent, et dominer le monde avec ce que tu as de mépris. Mais aujourd'hui, moi, je n'en peux plus
de te voir ainsi me marcher dessus. Je n'ai même plus de quoi respirer. Je vais t'apprendre à me respecter, me respecter. Si tu voulais, on serait amis pour toujours. Tes petits enfants auraient un avenir. Tu cesserais de jouer des mauvais tours. Et surtout, surtout, ne plus rien détruire. Écoute-moi, petit homme, tu vas perdre, c'est sûr. Si tu veux sauver ta pomme, on repart pour l'aventure. Reprends-toi, petit homme, reprends-toi, petit homme, reprends-toi, 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 reprends-toi. Écoute-moi, petit homme, écoute-moi, écoute, écoute.